ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agsarita taman itinalapat si Kalaus. Ha? Apay, ada ka diti parikot na Gloria? Amok siya tipat patamaam iti inpos mo a rails. Ay nawaw, awan tipat patamaak ijay na Gloria. Di kaglibak, gaput daw ti followers mo, kasta ti mapamumutan ipopost. Kas na kunak itayan nana, saan apara kada kayo dayjay a post? I-delete mo dayjay, wanaw. Ala, maminado ka di nga ibagak, asana para kada kayo dayjay a post nana. Ada ka di tinagan nyo? Awad, nga mamuklatan asyak, ti paspasagira. Pangaan si yun nana jak kayat ti apa. Awan mo ti madi nga inbagak iti dayjay a video. Sa maysa, di kay mo tinagana na. Tapno panunutin nyo kuma para kada kayo dayjay a post. Anya reels aya ti ibagbaga dayjay a Gloria anak kaw. Tay video man, maipapan ka dagiti tattao a mahilig a mangirururumon iti pada da a tao, nanang. Ipilit na, aparaken ko ana dayjay a post. Uray saan kumot nga intensyon ti agpasagid. Ay nawaw, kunaklakit din no anya day ta post. Day talaang gayam. Amangan kunak no agpost kit di dayjay iti madi, nanang. Bayama, tay post na no anya ti kayat na. Facebook na mapiman. Kasanungay no below the belt ti ibaga na ijay nanang. Kasanulangan no aramidin na kanyak tikas iti inaramid na panangibabain kun layka akaaruba idi. Sa kanto agsao no makitam nga adda below the belt nga ibaga na. Gamno di na kamot inaganan, bay amlatan anak ko. Ay nawaw. Asino mat nga tatoy inpost ni Nana Gloria? Adda pa'y clue na. No sa anak nagbidot, nilos ti paspasagida na iti da ito'y a post na. Aguray man, takumentak mamat. Mga nun, uday sa bakit? Sige lang, lakay. Umay kan atag gidan tamangan. Umunakan, sumarunuak tulat ta. Ay nawaw, di ka mabisin? Adalangar aramidag. Mga anak to, inton madamdama. Iba't siya naklaangan iti si Daag. Ta cellphone mo man gabi ng titumtungogam dita. Fresh nga rod ti topic mi kanina na Gloria lakay. Sayang mat, no saan atuloy-tuloy ti panagsarita mi iti comment section ti post na. Na, alas 11 iti rabi ngam nakaring ka palang mo't dita bakit? Ada pagsarsaritaan mi kanina na Gloria lakay. Dahil ta, ti pagpuypuyatam. Nilakay mat. Importante nga rin ti pagsarsaritaan mi. Itay pa'y nagchat-chat kakin ko na. Mabalin mo't nga ituloy yung ti agsaritain ton bigat. Kapudpudutan na nga rin lakay. Jak amo ka na kayo. No asino nga minmanan ti pagsarsaritaan nyo Kalugaran tayo ka di manan da ita. Maturog ka kit din. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti babae. Siguraduam lang nga saan ang pakaisagmakan da ita nga aramidam. Wen ka di lakay. Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan dito Ala, idapong nga rudan ta silaw. Kunaktumot ka na kayo, nanang. Agpusa talaga dayjay anana Gloria. Anya ti impose na. May papangkanya ka. Bay abo, no awan tinagan mo. Bayam, tag-post aging gakay kayat na. Unang nakababain mo't nanang. Tinapatag kat awan nagan mo, anak ko. Baybayak nga road, nanang. Wan, anya kumatigan abam no makiapa ka kadakwada.
Ipamaisamkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Uwin, nanang. Maala, ayaba mo dagiti ubeng tamangan tayon. Sumaruno kayo iti kusina, tamangidasara kon iti kanantayaw. Anya dya ibagbagam na Gloria? Adda sa bali ababa iti asawa ni Luz? Wine. Anya? Tinanggag ko nga istorya kat sadot kanu nga may day alaws. Iso siguro, namnaminsan laeng makita tayo nila kay na nga gawid di tabalayda. Ti ko nam kanyak kat pinasagidan na kanilos iti may sa Facebook post na nana. Wine, nga milipak na pailaeng may. Saan kano asyak tidakdaka matin na iti day post na. Nagsasaw, kunamla no asino mat akadadalusan. Tagayam, adamatan kalukwan nila kay na. Ay, pudnula unay tain bagam. Ha, makarman tumula ang day babae. Ay, wan gayam. Nakita nga do tinag-comment iti post mo, may papankin kwa na, nana. Ay, na. Ay, no siyak laang. Adaw, tigagayim kaw dito'y lugar tayaw. Kamali ti kinalaban na, nana. Ha, kunak nga raw. Pagbabawyan na day nga inaramid na kanyak. Ha, saan nakasumardang amang ipost ken kwa na. Dioray pa ipakaipabainan na, ha? Agasam manday ta. Nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kanina na Gloria. Ngam aging ka ita anagawid kan, isulat ta ti kachat mo. Ado nga minti topic mila kay. Naimbag man, ta saan kayo ang may busan? Ay nawaw, da kami pa iti kunam lakay. Saan kami ang maibusan? Adan to pa'y GC mi. Aganad kayo iti day ta GC. Para kada kami laang dayjay lakay. Ang dadanag ko dita. Di ka di madanagan lakay. May mayat kit di ati kastoy. No adda mga pa kanyak, at least adda madana Gloria kung dagiti gagayem mi apagpatulungak. Amumatan ti ugali ni Nana Gloria. Nagado tinroroman na dya bakit. No apay lang nga iso tinapilim apakigayiman mag. Nasaya at tupay ni Nana Gloria kanyak lakay. Ala, adakan ka dayta. Anya ba nan aya ti in-post dayja Gloria? Nagaduman ng tin-post na nanang. Kitain niya ati comment section. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Adung agpayso ti nag-comment. Dagiti alipores na ananang. Nay, adapay comment ni Ude sa akaruba. Dayta nga rod kat nanang. Di damatin maumuma amang irururuman kanyak. Pagtitinulungan dakpay. I-screenshot mo da gita a post kan comment da. Tapno adda ebidensyam anak ko. Kita mananang. Nairaman pa yun nila kay ko kunti anak mi. Below the belt mo ti da duma comment da. I-screenshot mo amin da gita. Taagdimanda kakit de ja barangay hall. Iraman mo da gita sa usawera. Di daam mo ti husto ang makagapaw. Ngamnay, magsi-comment damay. Kitaam no asino ti lumabas na Gloria. Nasino kumapay? Ti kaaruba na laeng nga agpasagid iti Facebook. Ha! Agin tuturayd ngam takrot mo gayam. Naku nampay nana. Ururayek nga rod no ag-comment mo't iti Facebook post mo talaga public. Ngam awan mo't pulos uray may sa comment la kuma. Ay nawaw! Anya pa'y laang ngamin ti expectaran tayaw iti day ta klase tao. Ha! Agin tuturod laang dagita hanggang ti kinapudno na takrot damot laang. Nene, nagpartak amag na nana. Bugkaw ang manki day. Amo kamang mangag mo ti bagbagami ditoy. Di ka agin tutulang dita, Luz. Saan mo dati malyaw? Hulitong manay. Di kay nga minagin tuturad nga ag-post iti Facebook. No takrot kayo mat gayam.
Anya, kumusta gay anak ko? Anya tiinbagam ken ni Kapitan. Mabalin ka nung nga ebidensya ti screenshot ko. Tamairaman tinagan ti anak ken ti asawak nanang. Ay kat mayat ano kasta anak ko? Sampelam man dagita tattao. Uwin nanang. Below the belt mo nga minang ti ipopost kan ikum comment da. May sama dagita kalugaran asaw sawera. Di da amaw ti husto nga istorya ngam nagadumatan ti ikum comment da. Dayta nga rudkat nanang. Iso nga iraman ko ida nga ireklamo. Awan mo ti paspasagidak iti dayjay apos ko idi. Ngam no apay nga isukit din tinangguraan ni Nana Gloria kanyak. Jak maawatan no apay nanang. Nasilyan siguro iti post mo. Iso akas na ti reaksyon na. Ipagarup na matan nga iso ti paspasagidam. In-unfriend kunto pa yan nanang. Tapno awan ti maibagana. Gam, tagay sanmat nga agtal na. Iraman na pa yun ti pamilyam. Deserve na ti maipabarangay. Sipod pa'y iday. Ugali at talaga dayjay abakat ti mangiruruman iti pada na tao. Mapan ka kano iti barangay hall inton Martes. Ay nawaw, apay iti barangay hall Alfredo lakay. Asino tinangibagaken ka? Ni Kapitan Indi manda na kanilos. Na, apay ka no? Ti kunan ni Kapitan kat below the belt kano ti panangiruruman nyo kanilos. At screenshot ng pakita ni Kapitan kanyak. Nabasak dagiti comment mo iti post ni Nana Gloria may papan kanilos. Anya, apay nga iramraman nak. Kat ni Nana Gloria matlaang tinagpost iti kasjay. Talaga mairaman ka Tanakisaw-saw ka mo. Di mo amo na niya tipudo ang nagapaanda. Ay saan ang mabalinday talakay? Iti anya makagapungan nga iramraman da. Apay akas jay Nana Gloria. Ado tayo ka na nga indimanda day jay alaws. Apay anay raman kami nana. Awang mabasol may. Da kayo matiti day jay alos ti adda issue na. Ay nawaw. Apay, dalipatam sa dagiti comment mo maipapan ko ni Laos. Wala, ngamda kayo mati nangirugi nana. Ay, sana siyak ti kasarita maipapan iti day taabanag. Tasaan mo't asyak ti nagreklamo. Nilaws ti mapan mo ring-ringain. Naa. Ay, pang-asim los. Di na kumainayon nga idemanda. Apay kumaasaan, Odessa? Awanan, naidilit ko matandag iti dakas ngayon comment ko iti post ni Nana Gloria. Sa maysa, ni Nana Gloria mo tinag-post. Da kayo ti adda issue na, saan aya? Wen, ngamrumbang laang ama iraman ka ama idemanda. Ngamin, may saka mo't asaw-sawera. Anya? Nakisaw-saw ka iti issue maker ni Nana Gloria. Nagadu ti nagsasakit abalikas mo. Kat di mo mo't amo ti husto nga istorya. Indilit ko matan. Agpakpakaasi akmanan kan kalos. Pasensya kan, Odessa. Ngam, idemanda ka, tasaw-sawera ka. Dadamage sa hasbindan, Odessa. Agraman anak kan asawak, inraman nyo pa'y. Ay nawaw! Pinagkapim ko mapay mo ni Odessa, anak ko. Itian niya aga po, apagkapyok pa'y laang day tasaw-sawera nanang. Anya ti imay na imbagakan kaya. May nagpakpakaasi nanang. Numabalin ka no, jak idemanda. Taindilit na mutin dagiti comment na. Ay nawaw, please if magday tatao. Day tangarod kat nanang. Nalaing amakisaw-saw. Ita, tana idemanda. Siyak mo ti umay na kulit-kulitan. Ay husto laang tinaramid mo anak ko. May mayat no agsarita kayo ija barangay hall. Tapno agbutang matlaang dagiti saw-sawera dita. Pudno launay nanang. Adu katikasta. Nalaing da makisaw-saw iti issue. Kat di damot amo no anya ti pudno anapasama. Ay awanan lakay. Anya timbagan niluskan ka. Talaga nga ituloy na ti agdemanda lakay. No kasta ti desisyon na. Anya nga ro ti maramidan tayo. Nairaman akmatlaang. Ay nawaw. Di ka agsaw iti kasta. Nairaman ka ata saw-sawera ka.
No siyak tinang ibaga amitikas jay, talaga masaktanak. Inraman nyo ti asawa kan anak ni Los. Ni Nana Gloria nga ron tinangirog eh. Iso kumaati reklamo ni Los. Wen, ni Nana Gloria tinangirugi. Ngaman niya tinaramid yo. Kinarkaro yo paikit di. Indadaw nyo launay ni Los. Naibaglaangan tanangabak tayo, anak ko. Wen nga rod nanang. Agnakamot siguro dagita asaw sa wera. Sigurado nga agbutangan dagi jay. Sardengan dakmot siguro nanang. Sigurado na ita, anak ko. Makitak itirup-rupa dati pa nagbabawi na itay at datayaw ija barangay hall. Nabigla siguro dagi jay itinapasamak. Di da impagarop ang mahiraman da. Di da ngamin agpampanunot kat nanang. Basta agkom-comment dalat tamot iti kumpormi. Ha? Deserve da talaga ti maipabarangay hall. Nadnanakit di iti record di ta barangay hall lakay. Awan sa balya papasulam, no di tibagin mo't lang. Marurudak iti deja Nana Gloria. I-unfriend ko man laangan. Mangiramraman mo't deja abakit. Ay nawaw, di mo ipabasol kan Nana Gloria ti amin, bakit? Tauri si ka, adamot nagkamalyan. Adamot lang dagas ng sawang mo. Awanan lakay, indilit ko aminan. Laladawan, nasaktan yon jay tao. Intun sumaruno, di ka ngamin agpakalaing. No adda apat ti kaaroba, di ka agbalin na one-sided. Kang runan ti amin, di ka agbalin asaw sawira. Ay, nawaw! Di ka agbalin a one-sided kan sawsawera, iti parikot ti sabali a tao. No di mo amo ti usto nga istorya, nasaysayaat no aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.